Man mati gaminanyi Paulo dokyo kaido Tisalonicia. Ikadua narak wabat-batek. Mga kakte, nyukaten ngan tano kangi namen jinyo dodangam, api yawo vari namen. Ta aruwo nyo umano yung di Yes Kristo atao. Nyukaten ngan tano kaji namen angayan pa jinyo dodangam, amira naso alalo namen. Do kapimut de dajamen do Filipi aili. Nami nakapantanya menso uyo yatni yamataduto. So namen janya uyi. No mi kamadadayana dairarat jaman milimwang no mapasarya ciri-ciring nani yamataduto jinyo. Ya buwo yamalasa nanao namen jinyo. Buwo nanao namen ilita namen jinyo. Ta uyananyi pamnekan jaman ni yamataduto na may pakem kemenjaman wo kapilimwang namen no mapasarya ciri-ciring na. Uriwo jinamen mapatar kiso ipanci namen. Kumagkagloso ityata tao namen. Ta umakateneng do unoned no tao atau do tuam iya uriwo namen pasarayin no vari namen. Nyukatenengan yamana yajiman lita sutao no ciri-ciring namen. Sunai kabuno yamarageta aktuk to namen. Ta siyamata dotoam yung kad namen mano yung so ipanci. Tananyi pamnekan na yamen ni Kristo. Livo-livo no mapasarya ciri-ciring na namen ji ngakdayawo karwarwi dajamen no tao. So ji namen ngakdai jinyowa kano karwan no tao. Rumwarwi jamen. No kapatsikawup namen pa jinyo apiya namen so nakem jinyo. Hakman so inyapuan nama vakes. Umarwaruvo so minapudpudya. Namen apendo namen karilo ninyo. Uriwo namen sarayan no kapilimwang namen nyajinyo. No yanyi mapuji yamatadutoa mapasarya ciri-ciring na. Mangaido inawan namen wo namen ji biwanyi jinyo. Ta inyura namen tikaglo. Mga kakte nak menyo rikna namen do maro akano maepan. Do namen kallan so isuvo namen akanen. Ta namen jimyepya inyowa mariknan nyamen no isuvo namen akanen. No kapi limwang namen nyajinyo so mapasarya ciri-ciring nani yamataduto. No kapatsikaup namen pajinyo dodangam. Wo ciri-ciring namen akano icicirawat namen apiya macitanyo. Abo malasa vari namen. Jaga, ta inyo akanyi yamatadutoam yung kadno vari namen ang. Nyukaten ngan wo nakenakem namen jinyo. Ta yakman so inyapuan magakaya vavagado minapudpudya. Ya jimtad ayam nanao jinyo. Ayam mapait so unoned nyo. Ayam mapadnad na so nakemnyo. So ikano yung nyowa isari nanyi yamataduto. Nanyi pamnekan inyowa maciranod do uyuyat na kano arwarwi na. Naman masanyi ba yasumari nya ji yamataduto. Tao naman nipilim nga ciri-ciring na nyo nanyi mamiring. Nyo nanyi magap. So nyo ji mancin nya ciring no tao. Ta nyo ano ingan uriga ciri-ciring nanyi yamataduto. Tao ciring urigam ya umuyat do unoned nyoa yarana umano yung di Yes Kristo. Mga kakte, wo alalo nyoa kano alalo dano aruwak yo kaido yutayam alalo daurino
umanod di yamataduto a tao. Ta uirauraut da jinyo no kailian nyoam, akman susangwo irauraut da so aruwak yo kaino tao do yotay. Si rara na tao do yotayam, niwakwak da si Yeswa a panirsiringanta, kano aruwa panuyonuyon na so ciring ni yamataduto. A dakavru padjameren. So dai kano yo nga yamiraratan do tangayin na ni yamataduto. So icyak madi kavusuyan no tao do karawan. Yadararatan yaman, ayami limwang no ciri-ciring na ni yamataduto. A mapataradang so bekena tao do yotay. So dai kano yo nga yami paroso yapiraratanan. Api dednan no piuyaw-uyan na ni yamataduto. Mga kakte, tanaya padyo niwo na manikaro jinyoam, na manikapo inyo. Tana naman ji machikaop jinyoam, tiyaga. Ta yamachikaop jinyo unonad naman. Inawi no simirwa naman pa makacita jinyo. Na manikakrawo naman kangay pa jinyo dodang. Kumasa ni ba yam nakenakam so yako kangay jinyo dodang. Am nakararat dia menyisatan. Ta inyo wo kan naman. A yamapasari jaman. Si may gagcin si Yesus Kristo apanirsir ngantam. Sino wo ipakarwarwi naman no dia inyo wo. So ikano yung nyo pacikarwayan naman. A isari naman.